Eta hola mthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hove umsakazi wase Studio 7 imi ophathayo uhlelo lwethu labatsha uhlelo The Connection esilethule lamaviki wonke ngolwesibili uhlelo luqala ngo8 bese lugqiba ngo9 PM siluka ndaba ngithe ngifike lana kukhasi lethu le VOA Indebele ngixoxelani ngamafishane ngeke ngithathe isikhathi eside bengifisa ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha namhla ngo8 PM abafisa ungena kuhlelo lilakho ukusibhalela umlayezo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 lilakho njalo ukusibhalela umlayezo kukhasi lethu ele Facebook ku VOA Indebele abafisa ungena kuhlelo lilakho ukubhala inombolo zocingo kukhasi lethu ele VOA Indebele sizale shayela ucingo ngesikhathi sohlelo Mthakazo omuhle Zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 PM bye bye